ngaqala ngathi isithombe kanti ubuhle bakho umuhle mntana umuntu wezwa umuhle ubula isithombe phakathi kwakho nesithombe angisazi ubani omuhle phakathi kwakho nesithombe. Ngilibingelela kuphinda kuphi la nibukele khona MNTV channel. Ubingelayo ngumsizi mina ngumfana kaNtshangase. Phuma phansi le kwaNongoma. Ngithanda ukubonga kakhulu kubantu asebebukele iMNTV channel baphinde basubscribe futhi. Abaqhubeka nokubuka futhi belalele phinde becomment futhi ngendlela esenza ngayo manje. Ngoba sesishintshile sisenza manje. Ngesilalela ama-album abaculi bese sizokhuluma ngawo lapha sifakaza ukuthi i-album ihamba kanjani bese nawe ukhona ukufakaza bese futhi uyaqhubeka uyilalela lapha elalelwa khona ku YouTube na ku Spotify na kuzo zonke indawo la ubuka khona umculo. Namhlanje wanizwa kwesingena ngengoma kanjoko ethi isithombe se-iPhone yona album lesokhuluma ngayo okuyi-album emnandi kakhulu enengoma engicabanga ukuthi ingoma zami sizonke zilishumi. Kunengoma futhi emnandi kakhulu lapha engicabanga ukuthi ihamba phambili kakhulu ku YouTube lapha hamba khona noSminoff. Ngicela ukuthi silalele ngoba before singene kuyo. Bafowethu njengoba nizwa ke le ngoma emnandi kakhulu lapha ayishaye khona noSmiramira umfana wangapha eMtuba uNjoko lapha emnandi kakhulu ke njengoba nizwa le album le ngoma esingene ngayo isithombe se-iPhone yona ngoma ehlose album lapha hamba khona noMzukulu umfana kaCeza okubantu ongathi kade baqala ukusebenzisana abazonayo na kakhulu. Siphinde siyongena ke sinzuse ingoma futhi track 3 ethi liyabhubha imnandi kakhulu sike sayibona ukuthi eyifakele lapha ku YouTube wakhe bese studio lesilaba ashuthela khona mabedlala nje besenza i-promo. Akenilalele futhi le ngoma emnandi kanjani bafethu nizwe ukuthi i-album manje le ayihamba phambili kakhulu. Cela ukuthi siyilalele. Ihimbe yalwa mbonile yabhubha emhlabeni ihimbe yalwa mbonile yabhubha emhlabeni ihimbe yalwa nje nami mbonile yabhubha emhlabeni. Sesizwile ke bafethu ingoma yo-top 5 njengoba sishilo ukuthi ingoma sezizonke kuyi-full album zo-10 zinama-feature amathathu. Siyacela bafethu niqhubeke nokusubscribe ku-MNTV channel. Siyacela futhi ukuthi niqhubeke nokubuka ingoma ke uNjoko ayikhiphe lapha zihlukahlukene khona ingoma zomnsizwa ezothando eziningi bese kuba ke leyo mthandazo A1. Siyacela bafethu niqhubeke nilalele ingoma kanjalo wonke ama-platform right la kumele nilalele khona bese futhi niqhubeke nisubscribe ku-MNTV channel njengoba nihlale nenza sibonga kakhulu futhi kuyakhombisa ukuthi into esiyenzayo nayibuka. Siyacela futhi niqhubeke nisubscribe isilalelise ngengoma ethi uqondeni track 5. Siyacela ukuthi uhambe wena usuyibuka ke zonke usuyilalela ku YouTube usuzizwa ukuthi cha uhambe kanjani bese siyabuya uzocomment afethu album esolandela ngayo kaSikweleti wona simzwile ukuthi ukhiphile. Siyabonga. Udalani sayisa nizama ngolwana ngibongo dulu mami sibo uqondeni lo